Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigim matang itay. Alang nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya a driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makitak apagparkingan. Ay na. Nagtaar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson Dagul ti FB account ko. Diyan nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat no anya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado mat. Maureno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakken ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas ko nga agkape ko ma. Anya nga min ayati pakakumkumikuman nyo di ta kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo man langan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mutan ni Rita. Apadak mutla ababaunen. Uy, apa nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar? Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuana aditoyen baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kompleto mat amin nga alikaman ditoy. Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak ditoy. Pinatakdara kiti napintas sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot lat tayo sigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na may apa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanam aya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mat siyak manong. Permanente mat ti trabaho. Iso pasaray ikakmat ani Nanang iti kwartana.
Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni nanang aning ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pailang. Wen manong? Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan met kuko kanak ko. Wala nga ron, nanang. Basta diyo kung maabuswan ti bagayo, ha? Amangan no maipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salunat na, gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na, kaskada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanana ka di? Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala, siya akong timangipan ka na gito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak a masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anatang diti paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar aramiton. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngem nagadumo latatin luto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman nukas ta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Ay ito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman nakada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunda ito'y. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jack, mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berberu kan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga biro kan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha.
adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anaragrag ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay naragrag ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, wanmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Pulis, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo! Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamat tan ijay police station jay bakat. Kat di na nga rod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis nga lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkagkid daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan na dyan necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya? Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid toy. Mabalinda kayong madakaswan iti kasta nga inarami jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da dyan nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nagreply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha?
Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan to kat ag first mover. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adaman na ni Ijay old house. Ijay langan tayuyang na Manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Ta nadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayang ka ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kananta. Anyat kayat mo gaya mo orderan? O agpili kan di tamenong? Kompormen. Sikat ti makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na? Ha? Marikrik nam nga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak mat na. Dita pala agam am mo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatakan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnatait na? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay data nga palda. Anya mat data nga palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagaygayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Ha? Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ni, apay mo natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wala nang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, diyak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsub ni dito iti uray kaanuman. Ha? Abi ka di, Emerson. Pasensya kan, ha? Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Ha? Nagsakitan day nga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Hindi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita, kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuwana iti saan namot nga inaramid. Ha? Pakawanan na ko ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngam jak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan.
Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga minti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam diata. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abe. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abe. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalik. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako, yaya Belen. Kat agyaman na, tauray kas diti kinauyong ko iti kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang ti babaunan abim-mayag dito'y balay. Ay na, agyaman abalasan ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ulakpay tagtrabaho. Biyag ti tao. Aramidon tan tinabayagan nga ibagbagan yan ng kadata. Ti panangampon tay ti ibilang takas pudnong anak ta. Ha? Apag iso, kabulanan ng ti kabagis ko iti bunyag. Kaya't na ngay paampon ti sikog na kadata, apama na makapagpas ngay. Sige, panunutan tapay anaimbag day ta, Dennis. Tanarigat ti agdardarasunos. Anya ti amom, amangan no agbaliw to ti panunot ti ina ti maladagang. Kat subyon na mutla ti anak nga kadata. Addan to pirmahan tayong agreement iti panangipaampon iti anak na kadata. Kasta ti aramidon tayo, tapno makasigurado ta, hani. Sige, maturog tan. Tapanunutak ang naimbag day ta, honey. Good night. Good night to honey. I love you. Sleep tight. Same to you, honey. Agpag na pagnaak man payla dito'y taon. Gagaraag ti agpalado nga agawin. Ta sigurado akulitan nakmanan ti asawak. Ay, ti kayat ko. Agtaod amis mo kada kami iti asawak ti agbalin nga anak ni. Kasano ko ma? Ay, anyan. Nagrigat laki ti. Ay, anya ka matin. Kita ang man mo ti pagpagnaam. Ay, Mi. Oh, kumusta ka, Raimi? Nasaya ta nagkita tamad langin. Eddie, si kakadidaytan? Katuan man. Abay, nagbaliw ka di tilangak. Kuha. Dandan di ka nabigbig. Talimok magka. Wait, mabalin ka kading awisan. Mangantay ti restaurant. Ta, ano ti kayat kong ay bagakin ka? Sorry, Eddie. Ngamadan asawak. Naalas akitaan para kanyak nga agkuyog na. Taadakit nga rodan asawak. Oh, anya ko ma. Awan mat problema ito dayta. Mangantalang mat iti restaurant. Saan ka di? Ay, sorry talaga. Ngam di ka mapatgan itikid daw mo, Eddie. Sige panawan kan tagawid akon. Bye. Saan arumbang nga entertainek pailaan ni Eddie?
Agdiretso akon iti ayan ti paglugan. Tagawid ako na. Excuse me, makipagnaak man. Excuse me. Agyaman. Makipagnaag kakapsat. Ni Eddie, ti mo nagdito, Chip. Agabay ta, Amy, ha? Bayad. Dua kami, kapsat. Eddie, papanang, nagsina talang arod itayan. Sinurot ka nga ron. Mapanak mo't iti papanam. Anya, madadadaal ka din ti ulong, Eddie. Balay mi iti asawak ti papanak. Apay kumamapan ka ijay. Dakas ka di. Di ka matanakan. Sa anak nga garami ni ti dakas. Kaya't ko natin makigayam iti asawam. Saan? Bumaba ka matlaan. Para! Apay pinaram. Bumabakan, Eddie. Pang-asim. Manjak. Sumurotakan ka kunak man. Anya. Ala. Duatan abo maba. Umay kangarutan, Eddie. Okay nga ron. Nagsina kami ni ti kalib-libin ko, Jaime. Saan kami nagkasaro? Natulagan ti kasarmi. Ngam nakitaray mata ni ti maysa atumboy. Nasakit nga klonan ti pananglipot na kanya. Anya nga ron. Tsak babalin nga ikamat ti bagikan ko no talaga di na kon kaya. Ayan na nga rod itan, Eddie. Tsak ko na mo. Nagrigat gayam ti mayadayo ti nobyo wano nobya. Tabayat ti kandak iti abroad. Isumat ti pananglipot na kanya. Di may sabay pagsakitan na una tinakam ko. Tumboy pa'y tinangisukatan na kanya. Mga no, adamit pagkurkurangam kan kwa na. Iso ang nagsampulan iti sa bali. Tilang presensyak tiyan mo ka nagkurangak kan kwa na. Tano pinansyal. Iso amin, ti mangiigamit ti sweldo. Kan on time, ti panagaw-awag ko idikan kwa na. Talagakit ti abalang kantis na siya babae. Aging ka dito, kat saan ka pa'y anak kailiw-liwaw? Saan man nakailiw-liwag ako. Sayang lang. Ti? Masaya nga na nga putasan adata tinagkagasat. Eddie, tinaglabas kat nalpasan. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinat ta, Eddie. Saan ka di? Naragsak ti panagsinat na kasi agayan ayan. Di ko nam, Amy. No para ka, naragsak ka. Ngam siyak saan? Puno nga danobya ka din. Ngam sikalat ta tilinaon ti puso kan panunot ko. Apay sika napukaw ka din ti sigod darik nam kanyak. Ti imak, Eddie. Pang-asim. Ang mga nood na makakita ka data dito yung restaurant. Sungbata mga rod ti sarodsod ko. Napukaw ka din ti sigod darik nam kanyak. Saan na ka din nga ay ayaten? Saan matamatagtaga rin ni Amy Asimbang put anak ko? Bye-bye anyo na tanana. Amo ka na bandog da dyan nagapo di opisina da. Nagdiretso iti silidyo, kat saan anaguni Apolos. Manipod si Mreg, saan mo tanarim-rimwar. Sinirip ko itay. Nakaidda iti katrimi. Iso nga muklatan na bandog da dyan iti trabaho na nanang. Ay, maikawa ak lang amin. Italaang matakas jay. Ang mga nadamot madiarikrik naan na. Ha? Damagam
Tama nga no agsakit mo at aditay ammo. Tapno masigod ang maipakita iti doktor. Saan mat siguro na nang? Kasi tinako na kita Bannog na la siguro dayjay. Imawag ti kabagis ko iti bunyag. Nakapas ngay ka no, nani. Ha? Kasta ka di? Babae timpas ngay na. Naglumpo ka no nga ubing. Kayat mo tenta sarungkaran iti ospital ng Ayanda? Kwa? Patsik amay ayo ka na makitam ti maladaga, hani. O niya, alantan? Si papalubos mo't di inana amang ipaampun iti anak na kadata? Uray saanan, honey. Ha? Apay? Kaya't ko nga agtaod amis mo kadata ti padakkelenta nga anak. Anya? Kasano ko maamapasamak na ita? Kat amumat asa anak ang makaputot. Ta baugak kat nga ron. Panangin sultumat kanyak dahi tangar aramidan. Sorry. Pakawanan nak no nakaisawang ak iti nakasairan tirik na. I'm sorry, honey. Ay, mi. Awan intention ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Ala. Lipatan mo na dyan. Maturog tan. Aging gaita. Diyak pa'y lamapunas iti panunot ko tinaibaga ni Eddie kanyak. Presko pa'y la iti panunot ko. Siyak ti mangi paay, ti sana may paay ti asawam kan ka, ay mi. Ikan ka iti anak. Nailawan ko lakit nga ruden tinagsao iti nakasairan tirik na ti asawak. Naimbag ta nalapdak tinagsao. Dandani na ibagak ti imbaga ni Eddie kanyag. Ay, naimbag lakit din ta natupulak tingiwat ko. Saan arumbang dayjay ang naibaga ni Eddie kanyag? Diyak kaya tagbasol. Ni Eddie. Hello? Hello. Kumusta, Amy? Sukunan ka no, madamdama, ha? Anya? Saan na mabalin? Kan mabalin ka di? Di mon ulitan ti mga wag kanyak. Sige, bye. Ops, mabitlay. Sumbartampay nga umuna ti saludsudakan ka. Sagbay nga indepem ti cellphone mo. Ibagam adagusan. Nakapagpanunot ka ka din, itinaibagakan ka. Kaya't ka atulungan. Umanugot ka naminin iti magak. Tulong kon ka na kayong agasawa ti planok. Maadaan kayo iti anak. No, umanugot ka iti magakan ka. Saan? Lading nita, Eddie. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan? Ha? Apay, di mo kaya't nagragsak kayo iti asawam. Ulitek nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na iti agasawa. Ipaayan ka iti anak. Nagsikugkan, jakton agpakpakitakin ka. Promise. Sige, bye. Aging kaita. Jak pa'y lamalipatan dagitim bagbaga ni Eddie kanyang. Kanayon nak adagulitan da ya tao. Ngam no maminsan. Kasla kayat ko ti bagbagana. Uray asino mat siguro anaganak. Talaga akasapulan na ti anak. Kaububing akbay. Iso amasapul ngagsikugak mon. Tano bumaketak ton. Jak to agsikugan. Anya nga tano tutupak dayjay nga Eddie. Total. Kaya't nalaang mati makatulong akas iti imbagana. Ngam, no aramidak ti kasta. Makabasulak. Anya nga tati aramidak. Naimbag nga oras mo, Hilda.
Oh, Aimee! Nakalagip ka matapim masyar. Sumra ka Agyaman nak. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, friend. Iso nga imayak. Anya dayta. Agtugaw ka pa Ang amang isagana akbiti ti merienda ta. Saanan? Napsugak pa, Hilda. Madamdaman ton. Sige nga, Rod. Apay, anya ti bagam, friend. Dakkel ti problema, friend. May papan iti anya. May papan ka di iti saan nyo apan nakaadaan iti anak iti asawam? Di mat ko naman aklon mo dayta. Nga uray saan nakamaipayan iti anak ti asawam kat ayayatam latta. Awan nagbaliw kan ka saan? Wan. Ngam, kayat kunti maadaan iti anak, Hilda. Iso ang kasapulak ti balakad mo. Ni, anyat kaya't masawan? Mangampun kayo iti ibilang yung anak, kasta ka di? Diyak kayat ti mangampun, Hilda. Anya nga, Rod? Kayat ko nga agtaod amis mo kanyak tagbalin nga anak ko. Kasano nga, Rod, na mapasamak dayta? Kat di na kamot maipayan iti anak ti asawam. Adda agbulboluntaryo amang ipaay kanyak iti anak, Hilda. Anya? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagam. Hilda, gayam ka. Iso apang nga asim, kanunungan nak iti dayto a planok. Suportaran nak kuma. Kasla kayat kumatan ti idijaya dayja a tao. Tano maipaayan nak kano iti anak. Saanin nga agpakpakita pa'y kanyak. Apay, asino nga minday ta tao? Ko. Ni Eddie nga ex ko, Hilda. Anya? Ay, apay Aimee. Nagbaaw ka din ti panagayat mo kini Dennis nga asawam? Saan? Saan Apulos, Hilda? Ay ayatak ti asawak. Awan ti nagbaliw kanyak. Apay nga ron nga ramidam ti kasta. Kat iti pa'y ex mo. No sa bali ang lalaki, wan, mamati ak siguro. Nga mga no anak laeng ti kasapulam. Ngam no iti ex mo, kasla jakpat yan. Patyan na kumahilda. Jakon ay ayaten day nga Eddie. Nagdisnudo lang amin amang ipaay iti saan ama ipaay ti asawa kanyak. Iso agon dawayak. Ay, sorry friend jak kanunungan dayta. Anya? Sana gaputag gayem takat kanunungak met amin na napangedeng mo, wano planom. Nga uray makapadakas met kan ka. Basol dayta pampanunutem, friend. Isa pa nga asim, di mon patuluyan. Ay, sige, mapanak nga rudan, Hilda. Amo ka na sa irtirik nam, nga mo kailangan ganyak. Basta saan ka mailawan, tadyak kaya't ang makaaramid kay ti sana may parbang, Aimee. Sige, patuloy akong Hilda. Kat agyaman naklangan. Kunak no kanunungan nak ni Hilda iti pangedeng ko. Ngam saan mo't gayam. Awan pa'y serbi na agayam. Ay, jakla ko man imbagbaga ti planok kan kwa na. Nagkamaliak iti inasit kan. Makaamuditan. Patgakon ti bagbaga ni Eddie. Kaya't kun ti maadaan iti anak. Numapakawanak ti asawak. Pagyamanak. Ngam na saan. Awan maaramidak. San abali. Tadan tumiten anak ko. Nubilang laang. Mama, di yun ilako ti balay tayo iji probinsya. Dahil ito ti pagnadan mi ka ni Aimee. Anya, Eddie, makulkulaapan at talagan ti panunot mo. Di mat addan asawa ni Aimee? Wen, sinaan nanto day jayen. Di namat maipaayan iti anak ni Aimee. Anya? Siyak ti makaipaay iti anak ka ni Aimee. Iso siyak to ti pagtinagan na, Mama. Iho, nagsina kayon kin ni Aimee. Saanan anawaya? Sumapul ka laangan iti sabali nga ayatam. Pinadas kon ti nakiinayat iti sabali. Ngam ni Aimee lata ti linaon ti puso ken panunot ko.
Eddie, Umadanin ti panagdan nami, mama. Iyawid kon to ni Aimee iji probinsya. Isa di yun ilako ti balay tayo ijay. Ta ijay to ti pagnaadan mi iti babae nga ay ayata. Hello, Eddie. Inawagan ka, taamo ka saan ka pa yan nakaawi di balayo. Wan, di nakaw-awagan no da kay Jebalay. Ta sigurado ang mga ti asawa. Onya, nakadesisyon kan? Matungpal mo nga tati Karim. Akalpasan ti panagsikog ko. Adaywan akon. Juan, kaya't kayo tulungan ni asawam. Tulong ko na ito'y kada kayo. Tapno maadaan kayo di anak. At ad-adda abumigkat ti relasyon niyo adwa. Ha? Masanak ngamin kada kayo. Diya kaya't amadadaan ti relasyon niyo gapo iti sitwasyon niyo. Napatag ti anak iti agasawa, Aimee. Wan, amok dayta. Kasano nga rod? Karo nga kita ta. Nga guyog ta. Urayom ti text ko inton maminsan abigat, Eddie. Aimee, Rabin, di ka kadipay maturog, hani? Diyak pa'y makaturog, hani. Umuna ka lata na maturog. Adamat madlokokan ka. Manon arabi akasta ka. Kaslada na unag pang panunutan. Awan, banog ko la siguro daytoy, Dennis. Maturog ka nga minan tapno makainanakan. Wan, madamdam mabasit. Umuna kan ang maturog, taggata sakpay. Nakaturugan ni Dennis. Iimpaki kong dagiti balunak akawis ko iti sumagmamano nga aldaw akaawan ko dito'y balay. Pakawanan na kumaapo, iti da ito'y nga aramidak. Amom ti tarigagay ko ang maadaan iti anak. Diyak kaya ti agbasol. Ngam kapilitan nga aramidak ti kastoy. Kontra iti panunot kan riknak ti kastoy nga aramidak. Diyos ko. Ngam mapilitan nak. Iso apakawanan na kumaan. Kat sapay kumamat, tamapakawan nak to ti asawak iti kastoy nga aramidak. Ngam no bilang di nak tumapakawan. Maawat ko. Okay nga rod. Agyaman nak, Aimee. Sige, sukunan kain ton bigat. Okay, bye. Sino jay kinasaritam iti cellphone mo, iho? Ni Aimin Sabat. Wan, mama. Ket at the good news ko kada kayo. Anya na ita? Siya, ti pinili ni Aimee. Da kamin tag denay tag nanayon. Iso ayawid ko ni di probinsya. Anya? Sinaan nan ti asawan, kasta ka di? Wan, mama. Iso nga gawid kami ni di probinsya inton bigat. Jakon pa umayan di ti balay. Ta sigurado amabain ka na kayo. Iso nga agdiretso kami ni di probinsya inton bigat. Anya? Papanan ni Aimee anak ko. Hape adakkel jibag na arimwar dito'y balay. Adda seminar dana nang. Talo, wano upat kanungal daw ti kaawan na dito balay. Ne, itaman pa'y nga dadarayan na seminar. Wana nang. Taiso kano ti dinutukan ti busda nga umatenda rin ti seminar iti sa bali a lugar. Nagbayag mo ni Eddie. Kuna na adito'y ti pangurayak kan kwa na. Ngamjak mo't mapasungadan ng tilugan. Danda ni may sa oras kun nga agur-uray dito'y. Ngamawan matan. Awagak man laangan. Hello? Ha? Hello? Ni ka din na namalya daytoy? Wan. Sino na ito'y? Ni Aimee daytoy nana. Kuha. Adang amin salitaan mi kini Eddie. Nga agsarak kami ita. Ladingita, Aimee.
Ngamintaray ko ni Eddie dito ospital, tanatake. Kat 50-50 tibiyag na. Anya, sa dino nga ospital ti ayan yun, nana. Ibagayo ta umayak. No kasta, saan apod no timbaga ti anak ko? Aplano yun ti agden na iti probinsya, ay mi. Awan saritaan mi akas ta, nana. Basta ti ko, nana, kaya't na kami atulungan ni iti asawak. Iso anak kasagana amang ipaay iti saan ang maipaay ti asawak kanyak. Amok asaan ang maiparbang ti anugot ko. Ngam ikidamak ko man. Ngam kastoy matan tinapasamak iti anak yun. Oh, jak laing pagarup akas ta ti saritaan nyo. Sigurado asaan na kan apalubusan nga umadayo no natuloy ti panagbiyahiyo, ay mi. Agkakaribuso dagiti nurse. Jay anak ko ter aribungbungan da. No kasta? Natayan ni Eddie, ay mi? Juan Hilda. Friend, pakawanan na ko. No nabayag ajak nagpakpakita kan ka. Aklunak, nasa irtirik nak gapu iti panang kontram kanyak iti planok iti kalabas. Kat, kumusta gayam day ja planom, idi? Itala ang maamiris ko. Saan arumbang ti kasya planok? Dandaniak na ilauan, Hilda. Ha? Iso apasensyakan. Nulimod aginura kang gapu iti saan mo apa ng kanunong iti plano. Nagbidutak, friend. Ay, nala. Nasaya at mat no naamiris mo abidot na jay awagas mo. Ay mi. Ay mi, honey. Itay ka pa sangit na sangit ang mga arakop ka niya. Ape ka di. Anda ka di problema? Pakawanan na kuma, Dennis, honey. Ay, ayatan ka. Hindi ka kabailan alipon. Ha? Di nakpagulimakan ti konsensya. Nadyak agpakawan kan ka. Iso nga ibagak ti dandani nagbasulak. Di ka maawatan, Amy. Sorry, no dandaniak na ilawan. Dumagag ka ta istoryaak ni amin kan ka, Dennis. Mapakawan na ka di, honey. Oh. Tsak lang pagharup nga dagayam kasta plano. Ang mala. May bayamon. Sana bale. Tas sana natuloy dito apangadeng mo. Wan nga ron. Inlisinak siguro ti apo iti pagbasulak. Di ka madanagan. Tas saan ka akagura? Maawatan ka? दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुशील प्रिय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी घर पे आए थे रुकतारा भाभी और हमारे मित्र अभी जा रहे हैं घर। और दोस्तों तबीयत सही नहीं, इसकी वजह से वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरा। चलो बाय। ना ना आप नहीं जाते हम कहीं भगाई। और यहाँ पे देखिए बाबू बाबू बाप इतना नॉर्मल है बेटा, बहुत सुकुमार हो गया। बिना एसी का नींद नहीं। अरे सब बाप का कमाई। घर में भी कार में ले जाके सुताना पड़ता है। और यहाँ पे सालू जी का तबीयत भी खराब है दोस्तों। ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब भगवान पर विश्वास रखिए। लेकिन आप बुला रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि उनका भी तबीयत खराब हो गया है, इनका भी तबीयत खराब हो गया है। देख रहे हैं मुस्किल जो कि आए हुए हैं, दीदी का तबीयत बहुत खराब है। और दीदी आई थी, दीदी जा रही हैं आज घर पर। अच्छा भी नहीं
नहीं लग रहा है, ऐसे चली जा रहे हैं। सबसे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा जो बाबू जा रहा है। कल तो बहुत अच्छा लग रहा चुके हैं मेरा लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का तो कजरा पूरा किया हुआ है। नहीं पाउडर लगाए थे ना, लगाए हैं, उसको नजर नहीं लगे इसलिए ढेर लगाते हैं पाउडर काजल। बाबू को खिला रही है दीदी हमारी। बना के थक गए हैं तो इसलिए ना जाए मन बन के, क्या दी? बाबू नहीं जाएगा, अपनी मौसी के पास रहेगा। बाबू अरे भाई का बताए अल्ट्रासाउंड करा के पूर्ण दोस्तों भैया का पेट में लग रहा है सांप है, इससे पहले हुआ था ना एक बहुत दर्द कर रहा है उनका। हाँ ऐसे ऐसे सांप चल रहा है। सब झूठ बोल के गोरखपुर के मेरे आज के भैया का पेट में सांप है। तो बोले रख लीजिए कराएंगे तब आपको निकलता होगा है सांप ये हो जाएगा है या आपके पास दर्द है या कुछ और है। दारू छोड़ देगा। हाँ एक्सरसाइज कराना पड़ेगा लगता है। तभी 2-3 बार सुई लगवा चुके, दवा ले चुका, आराम नहीं हुआ। तार बाबू तो सकल ना छिपेला देखा, तार बाबू हमारे में छिपेला है। आप ही के जैसा नहीं हो। वैसे सटाइए। हाँ, देखा सालू दीदी जैसा लग रहा है, गोल मटोल। देखा बेटा गोल मटोल हमारे जैसा है। मम्मी पापा जैसा ना है, ऐसा ना हमारा जैसा है। तू भी हंस रहा है। तो हेलो दोस्तों, देखो भैया और भाभी भी सब निकल चुके हैं। ये देखो गाड़ी में बैठ चुके हैं, भैया वीडियो बना रहे हैं। दे दीजिए, दे देखो भाभी भी यहाँ पर हैं। बाबू ए हीरो, ये लोग बहुत खिलाते थे ना इसको। अब जा रहे हैं, बाय बाय। बाबू बाबू तार हीरो। नहीं रहा है जाने को। खुशी में खुश है, खुश। एसी क्या मजा ले रहा है। पता नहीं हंसता है जी। no pay nasakit para iti biyang ko. Ngam ay-ayatan ka, isa maawatan ka. Promise. Jaktun aramidan ti kasjay. Jaktun planon ti kasjay. Sige, umanugot akon itinabayagan nga ising singasing mo. Amang ampuntan iti bilang tanga anak na. Ha? Agpaisohan eh? Oh, sige nga ron. Adnan nakasagana nga ampunan ta. Biyang di tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbadan ti awag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsweldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amumad nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y dita akayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Ay, mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak aso niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man no ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo't ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan ang ginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar, ta amangan no kumaro ten anayag. Ano apiraso tinabate ya? 5 laangan.
Babalin pa'y dayta. Umabot pa'y ti 10 aldaw, tatang. Kasano nga raw? Pero waryo taagas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti 10 aldaw. Anya, ay, sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang kamot lang itiagas kan prutas na. Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak manong. Idapagong ti cellphone ading ko. Wan? Dapat ti papanak. Baya ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasaritam iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo ti trabaho na iti Manila? Sana mabalingag sa kita dya, Sonya, tatang. Tawan ti pangalaan tayo ti maigatang iti agas, kandad do mapay masapsapul yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem ije Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa, tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, karumarat. Kapay na nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamag king kwa na. Ay, nayin ayan ay jay aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y dayta. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga hana nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apaibusan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammom at amasapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangaldaw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige ka ron. Makipanganak ka ron dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mutong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusan ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Winuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kinmutong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, datang. Sa nino tinagapam si Kaluwe. Agsapabatan ti panagawin mo. Sa nino tinagturo may tinabe. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa'y takawis mo. Di ka matan maumumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban.
Dita lang, di naginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita, tatang. Nagturid kang agmotor. Kasam mo man nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasano nung aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggat. Negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonia, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigang kayim mo. Kita amanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirikat ni adim iti adayaw. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Katunggal agpawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta doa sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay, naibusan. Agas laang tigatangag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate ako anta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain a. Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamagmanon manong. Manulaabulan asaan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamina ti bagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonia ti agpawit iti kwarta. Adamo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapaniti biso ni Louie. Anya? Kinapudno na aling ko. Agtip-tipidak mo't laang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agad. Ne, apay ngay manong. Wan tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasaritan ni Sonia. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan amabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan amabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At daka di tinamber ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mangarod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni Insan Sonia iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngam saan mo't nga igatang ni Louie iti agas kan gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, wen, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam day ta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino day toy? Siyak day toy, Sonia ka anakan. Antiin siyang? At wan, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kin ni tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimutong ki din. Anya? Kurang siguro ti kan kanan na.
Saan laang adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatangyo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni Manong. Di na amot agtungpal iti saritaan, ante. Anya di ko nam Sonya? Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam namaak iti dayi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie. Kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko. Para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day takabsat mon? Isugayam adi na kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi iti lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kailangan kang nga oray ikastosam. Gam na masapsapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Nangip ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyumit nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang y store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ang sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang kaa. Tada motor mong aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas. Di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo, ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarito diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangiba unam kan tatang Manong Louie. Sonya, di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid. Ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangiba unam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka ide. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang? Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y lang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yun, tikas na alangayo, tatang.
Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay. Tanagawid ka anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pang-aasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaan dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi. Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta ngay pau-pauit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapuam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanaimbagla ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Timyong? Agyaman unay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga datayo matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo dadya. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, ano ti panpanakal mo kanyak siya, Sonia, ha? Awan ti ipanpanakal ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kung namlan asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagiti ba nung pumanawak dito abala. Masurunak lao na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unan. Sigan dos to. Katsyak ti kambali. Dayta ka ti jak kayat kan ka, manong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipod pimanaw ni manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan la? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay, tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di matan maumumay ti arak na di akabsat mo. Diyak kayatan tag sa tatang. Dakasakto manen kankwanan no at di ibaga. Di nakayat ngamin nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan, tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kankwana. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwi. Sa dinaw tinagapwam. Ito hindi kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayin utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No, ang trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Sanda ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan no imimay ka dito'y balay.
Tanabayag kanumot asaan ka nagaw-awid ijay balayo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan, adak nakikita limbabas ni manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang, Sonya, Tatang. Ni Manong Luwin sa tagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang. Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan akong malusan ti sakit siyan ko. Itaray tak ko may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asabay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam sigurong dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday ti ading mo. Sonya, anyat ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Addanam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon At daigatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonya. Ta isuti mangigatang iti da ito. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Wala ding. Tapno makainanaak. Tamasapa man iti trabaho no bigat. Nukas na. Adnan trabaho? Wala ding. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy iti agas ni tatang. Bumawi akita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko iti arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko. Naimpang kuidawan kay iskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, Manong.